Ingkang punang cahaya nilating surya chandra medangi jaga ampun kisah mangki. Halo. Duluan jika tinggal apa? Dawak. Kang Rama dari Ajang Sumapan Mangdani Sumelang Kanten Kapiar Sedining Sakata hingkang punang panabdi jeung andike hingkang rentah di bepangkoning dewek titiang persang apan rengarep ragai hingandike wonten sawiji kang punang rangga wicana utawi kang dados pangarasing suara pun iku awinani saking jero dewa titiang puniki sumedia andawagang raga hingandike mangdes wije jadi anggamel ikut punang perlu citra dengar raga hingandike saking jero dewa titiang dawak Bismillahirrahmanirrahim. Purwaning atur dadi jalma. Min sedurung angulangin karya alai dewek titiang hangasung salam seagama syariat agama Islam mulia mari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saminipun umat sedaya panjali tias sarang sami puniki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu syadam qabla rabbil singgih jeung ramekan dadi ajeng sewawujan andike hingkang sumadia pinasungan punang pamurjan salam sebugan ikang kahambak diri kanjeng Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikang piantuk maring umat muslimin muslimat mukminin mukminat sebuan ringen dibayar make pola sarang sami kepatuk kepanggih kelawan bersama mitra Yugian sing sapeh hingkang sani pasung salam yugian ikan angin balik dining atur dari tijang sani wau. Ia memang kali dukala dinas kani mangkin ritat kalau mau panggil. Apantan kalau pian dewek titiang punikin nuhun budias tungkara maring sang hyang widi. Moga-mugi tansah wonten ring kerahajangan sia hasuning kertebarenu gerahani ring dunia tumakeng akhirat benjang ritat kala mantuk maring hadratil makbud punikudaw sami-sami ulih manjing sejroning jana luke firdaus ikan murunane kang kirang-kirang sawijine-jine pun amin ya rabbal alamin lajang sani mangkin berenang semapan ragihnya dikehikang sampun pinasungan pulang pamurjani sana dewek titiang sami ingkang sampun angin baling pulang sana ragihnya dikesani wab puna pumalih dawuh dewek titiang ngelungsur penatikan mati dawuh matur suksama tapi asih pingsi di asih sekadi atur jeng anda kedanya pan agung ingkang hanulia Mali dewek titiang katur botel lagi dewek titiang so apan tumudun dewek titiang puniki tumulayo saking gedohan penagara pena puniku ampura siu sekati ampura rarasana tanyugil menawi kang mangsul sejeroning karya puniki apan dewek titiang senewali lian menawi sisip jiwa iwang nang lempir atur pi atur priwangge dewek titiang suam atur jeung
sekati ampun. Kapindone dewek titiang sarang ngaranjing jiwa kelagani dengan puniki. Sakit adoh titi tate jat nike. So dewek titiang puniki jagi muakili dewek titiang. Yen menawi kirang langkung sekali atur beatur dewek titiang tumedung maring penangkilan paseban cengkrama adat kang pinunggil puniki. Ampun sekali ampun kang sinudal lungguh ring utat titiang puniki dewek titiang jagi mamitang atur dewek titiang yen menawi kirang sisi langkung lang lentir atur batu renegum sinampura dan ipanjang pramangkana pramila mangkana toh dari jalma hingkang urip seluhur hingkang buani jembar puniki berang tan wenten dani sami tan wenten jalma sami hingkang paripurna ingkang luwih paripurna puniku amung Allah kang satu iku awinani kita kang dadosin jalma puniku pengat sejeroning pangandekan yang Rasulullah al insanu makhlul khata'i wa isyan iku awinani dewek titiang puniki sami mangkin sama iatna bersami dewek titiang kang jalma dudu datang luput ring sinabeng sisip uga dewek titiang puniki berapa yan mangkana menawi pulih kacingak diring rageh ngandike dok pengiringan dine sami mangkin dewek titiang persami ingkang lungguh ingkang matah punang barisan kirang sewawu kirang sepatut maka dipangandike maka dipanyingaking jang andike agung makarena sinampura dewek titiang saking Solo tapak suku tangan jang andike jang keprambut sigar siur lagi andike ngelunsur pangampura agung daun yen mangkana dewek titiang puniki mangkin ngelunsur malih pangandike daun matur suksemetan asih sekadi aturin jeng andike dan panji agung kang hanulia balali uga dewek titiang suawu apan sedurung melajang lintang jua makir atur dewek titiang puniki diantuk puniku salam palem brama minangke salam adat utawi dados penghormatan dumateng pelungguh dane panji agung ingkang hanulia nurgana tur malih panawi wenten dane kepala desa minangke dane pangmongkrama semalih dane kados peman adat pengemban masyarakat lan malih dane RT RW kang rasio desa puniki tur malih menawi wenten dane dapur Raden mena boleh bangsa perwangsa kapindune nek wayah perwayah lajeng perhagi bila hati merebut para santri sedani maka mewah pengulu lebih para datu mangku para bujangga rakil lan rai wadon lan lanang biang ramu biang tutup puyuh canah langwani dikesing wacana dewek titiang puniki para samil kang rauh anggelar lungguh simpuh negak seluruh rejek ramu luhung adat kang pinunjul puniki genah dewek titiang sekotah priwangga dewek titiang puniki nalar titiang matur lurgaheun dawak nini panji agung panyuwun pramusti utawi kang dados pinang punang panam brama jeung andike duh yang rama kang diajak ingkang tinujon maring sakata hingkang dani sami arauh sejeroning adi laya paseban keramuluhung salimangkin iki sami hingkang sampun natah barisan hingkang lungguh ngantos kerauhan raga hingga dikit lan anampi punang panurgahe raga hingga dikit kan tinujun maring antuk dani sang naterak pengrakses nunggal kepaus dari kepada desa dani kadus dani RW sekata hingkang pariagung sami hingkang sali sampun kepaus dini raga hingga dikit sami hingkang jadi hatap sibe ngantos kerauhan raga hingga dikit lan anampi punang panandike raga hingga dikit nanging soal prianggani raga hingga dikit tur dewek titiang puniki datan nadi lumiwat dewek titiang puniki sumudi ngelunsur akan punang panugahi dumatang raga hingga dikit masalah dani kang anyaringin raga hingga dikit senima lungguh kiwa tengan miwah pina ke pariwari lungguh ajajar-jajarin pungkur raga hingga dikit sedani nurgah ke atur dewek titiang ngelunsur malih pangan dikit
Alhamdulillah. Si sampun panglurgaheun dewek titiang suau sepek sepiluangkeun dewek titiang sampun kembali. Kapindune dewek titiang malih katur mametang panglurgaheun sani luhur rieu kelaganing tengan lan malih hajajar kang siunu dan ring utat titiang puniki lagi nalar titiang mametang lurgaheun atuh titiang dawa. Panurgaheun pianggani ragih ngandike sareng palurgaheun ikan dani nyarengin ragih ngandike sani malungguh ringki wetengan miwah pinake pariwari lungguh ajajar-jajar ring pungkur ragih ngandike sedaya ingkang sampun hatap tinampi puniki daw sedidik nuresiwah sekecap datan dilempir minakadi pangandikan ragih ngandike sani wau puniku rama kagani ada tenon iku saking kadohan kang giri rinjani kang luih inggil kang tititate bahasa ni ragih ngandike malih denon saking kadohan iku ring puku ragih ngandike ingkang jembar ingkang punang segara samudra ingkang luih jembar dening tititate kerawan ni ragih ngandike yen mangkana puniku onang yukieu pinanutang bangsa jagat ragih ngandike iku tititate praniti lan pranati kang mura onang rinosakan seluhur ingkang dados sing jalang puniki dawak punatu malih dawak nunsur pangandike. Alhamdulillah. Dan malih dewek titiang sampun kalunggaheun. Dewek jadi mulih maring maha inggil dewek titiang sami. Pamugi-mugi penanggihan ring raina dina sane mangkin ambak di kebajikan serta bawi guna-guna. Amin amin ya rabbal alamin. Agung lan seruy tansah wonten maring kahajengan Sang Hyang Widiwasa. Amin daw. Lan dumadak ami jane kertuare lunggaheun lan kitu persami. Kalau sedekene benjang ritak. Sumangkane pendede kang sane wau wenang prayogi kemurben jagat. Amin. Sini dane panji agung hingkang hanuning. Apan sedina sane mangken ring dina budhe puniki dawak. Dadi dewek ketitiang puniki jadi tembikayang antuk dane ning aras setunggal disepeneng padukuhan lipun puniki dawak. Bener. Penegak. Sumadia dewek ketitiang lagi ngaturan aji suci lambar adat diri putri ayu tumulayo dini malutu agung dina ringkuni sarang teraja putri puniki lau iku jalaran dewek tiga puniki jadi kupuh lan kepah sang sami puniki datang kuastar anu dewek tiga datang wani dewek tiga jadi ngerangin sang puniki iku jalaran dewek tiga puniki medung sami ring pasepan puniki lau tur mugi-mugi jang andike mangdane enggal malebeng sejuruning karya puniki lau. Inggih beneran. Satu huni titiang mematut pisan dining pangandike ragih ngandike. Nanging sekewanten dewek titiang minakadi pangandike jang andike sane wau sekuala kang dados punang panku kiwale dewek titiang utawi panku wacan. Jadi dewek titiang sane mangkin kenungsul kawedangan untuk dani kadus puniki apan tuhu minakadi pangandike ragih ngandike sane wau dewek titiang lunsur malih puniki menjadi basun pakadus dani pembantu menjadi arak janji kusi tecun arak janji saya terserah dulu iya tak janji keserahan dulu sehingga dua seni dia kesepakatan antara kadus bener dan kadus lima lah di sini iya yang diserah lagu ini arak kayu malang ini di baniwa tuh tanwani ang lintangin kang punang lace-lace puniki di Bali sih ngani buat disuruh tamu atau berhenti nah iya makin iki Pak Yai lebih suruh tamu sedang anu buka lawa nembang dulu nah ya kena regar oh iya tak tempat penimprang inggih ramai kang dadi ajang suwamuranat puniki matur maring kerajang sani mangken nggih nguyisi niki
arak kayu semalang di julung niki di harapan niki diganggut lengkah semarang lengkah jebak loh betis nani ampun ya bau dulu tetebangan dulu mana-mana sekali isi baru buka elawang niki ya isi niki nunasang ramu sane mangkin ya justru mangkana jadi pengelusuran dan niki apa mang dari simutir lagi nanti ke ican dia kita bersama daw menunsur penadi kita Sabali dewek titiang ambak tutup penang egar seliru puniki nenten senelopah dewek titiang suara yang menawi kirang lempir atur negeng sinapuru marinjeng andi keparsami semapan dewek titiang puniki jadi suara yang berkerak-kerik kadi kambuti sebuhun rasa jebak puniki dawak turmugi-mugi sudi kahyun hangarumu jadi pengegarin wadaya dewek tidak inggih dah ngelengsur bae yen ragihnya dikerama sematia ican dewek tidak bersami maka gawe tos nal nirmal dewek tidak lensur pengedik kita dan panyi pengemban uang lui tiang derma diundang bahaya hangang rembat aji kerama sisip siwa biato anade ampur pingse mapan titiang yen menawi kirang tititate lanter maneh nende apura
pingse lan yute atas kertus langsung kedua nurgah lagi itu persami kali ning dino sane makin ketemu layok ting andi ke persami punika tur mugi-mugi dewek tidial sane wau suaraning abdi jagi panglipur lare dawak salam sembah atur dewek lewat dang-dang gendia salam mukadimah cari kerang adat Lombok panagara penelan kawedanan jero aruh niki puniki adat di sebatu nampalan penegara iya duh pangeran tunjung ati wuj gumalaysia alan sekue kang adir lan pengarsa Raden Menak